Ajde sam sanju. Ajde prođi brzo, let nam je za 1 sat. 5 ujutro je, spakirao sam stvari u kofer i izašao van da me Stinky pokupio. Everi Stinky. Onda smo ošli do Pikija. Alik, daj ga vidi. Ovak će meni cijeli video izgledati. Ovak. I nakon Pikija je ostao još samo Fićo. Fićo, znaš kako te pitaju kao, jel misliš napraviti teroristički napad? I kaj si rekao? Da ne. Da ne? Vi čujete tu motornu pilu doslovno. Prvo moramo ići do gate-a da vidimo jel postoji i onda možemo dalje. Šta Fiću? Ova dva mala buritića, 7,5 eura. Ajmo probati. Ako računaš za ovakvu glupost, iskreno, 10 od 10. 10 od 10? Jako fino bi čak rekao. A ne bi rekao da mi je 10 od 10. Fiću, jel ti to 10 od 10? Bomena. Možda jadnji. Znači danas su nas pregledali valjda na svakom uglu gdje su mogli, je. Milijun puta sam morao vizu pokazati, ono, doslovno nam ne vjeruju. Igrom slučaja svi skupa sjedimo. After take-off, please. I poljećemo. Sad sam doživio najveći skem ikad u avionu. Znači pazi, imaš kao ekrane, ali s ekranom ne dobiješ slušalice. Nek doslovno ti prodaju za onak 4 eura. Baš teški disrespekt. Današnji ručak, ovaj put čak nismo imali ni opcije, nema piletine, sam makaroni neki, čak i malo tužno, jer sam dosta gladan. Fića nam je baš jako razočaran, vidi ga. I tužan je. Jesi razočaran, Fića? Evo ga, sletili u New York, sad moramo naći način kako da dođemo do hotela. Taksi će vjerojatno biti skup, tako da idemo neki metro, nešto. Vidimo se u hotelu. Idemo u sobu, valjda nije scam. Ili ovo big reveal? Daj fotelja, 1 krevet. Bitno da nije neki drugi čovjek unutra. Viš kako je to smrad? Opa! Uvijek jako je mala soba. Ovo je manje od moje sobe u Blatnici. Ovo, sve se vidi. Evo ga, hodamo po njujorškim cestama. Ljudi je milijun, auto je milijun. Znam, idemo do Times Square-a, vidjeti što tam ima. Da, cijelo vrijeme smrdi po travi. Osjećaj je kao da ste spojili 6 skroz različitih gradova u jedan. Znači ova zgrada je previsoka. Znači glavom moram doslovno po 90 da bi išta vidio. Tu je Spider-Man doslovno radio. Raising Cane's ćemo danas probati. Probao sam to već u Americi, ali idemo opet. Ovak izgleda. Znam, zadnji put kad sam imao mi je bilo pre fino. Pomfri. Znam, dobar je. Piletina. Bomba. Nalazimo se u Times Square. Imamo 2 nova okusa pravima. Sherry Freeze za leđena trešnja. Pa, okej je. Kad se zgrije ovo postane bijelo, dok je hladno je plavo, da. Nisam da vidim. I imamo limunadu. Bolja limunada, jel? Ovo je puno bolje. Znao sam. Kida. Dobro. Znači, daj sam pogledajte ovu gužu, gledaj koliko ovo ljudi. Dan 2, 5 ujutro i 15 minuta. Vani je i dalje mrak. Zašto smo se ustali ovako rano? Idemo probat gledat sunrise. Idemo probat gledat sunrise na Brooklyn Bridge, koji je kaj za sat vremena. By the way, budni smo već onak par sati, nismo mogli spavati. Valjda nas je jet lag neki pokupio. Dobro, još je mrak. Sad moramo na neki metro koji će nas otprijeti do Brooklyn Bridge-a, koji nije predaleko, mi za oko 5-6 km. Koliko košta? $29. Svaka vožnja 2,5 eura. To je taj. NYPD, nice. Jel to? Zašto nekako drugačije to zamišljam? We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know. Evo, sad smo ispod ovog mosta. Tamo je onaj Manhattan Bridge. Meni ovo predobro izgleda. Prebijesno. Imamo mali problemčić, dosta je magla, oblaci, ne znam hoće se baš vidjeti dobro, ali idemo probat kaj sad.
kako ovo dobro izgleda sve. Jako je daleko, ali tamo je Statue of Liberty. Ajde, dođemo. Evo nas sad tu kod spomenika za 9/11. Idemo vidjeti taj spomenik gdje su srušene ove dvije zgrade. To je bilo doslovno godine kad sam se ja rodio, 2001. Znači imaju imena svih ljudi koji su poginuli u... Znači ovdje ima toliko imena ljudi, znači katastrofa je. Evo ga, sad ćemo stati u red da malo pipkamo bikova muda. Kaj si rekao, kaj dobiš ako mu pomaziš? Za mudić ja ga pipnem. Dobim puno para. Kao instant ili fisti? Ne, možem ga za muž. Solidan je red za pipnut muda. Ovo što je ovo što nikad neće uspjeti u biznisu. Prebrzo je kvita. Ovdje navodno bi trebali moći vidjeti kip slobode, ali neka ga i ne vidim. Ma vidi se dobro. Brutalno. Stinky mi je kupio kapu. Hvala ti Stinky. 5 eura, fejkaru je kupio. Wow, Chinatown. Ovo je sad kao Chinatown. Imamo svašta azijsko. Gleda, svuda ukrašeno s ovim balonima njihovim. Pure noodles. Gledaj koji to paket. Kuža, kako se ovo stvari? Kaj je ovo? Spakirani kukuruz. Ovdje koji je ogroman dućan. Ovdje baš ima masa stvari. Ono je fiz donio iz Tajlanda. Jesu ovo štapići ili... Nude! $4 i dobiš onak 16 komada i dobiš doslovno. Lik, jesu ovo alge doslovno. Lik. There could something inside. Check. Yeah, we'll take a look, thank you. Glovi ima ove full mini. What is your YouTube channel? Bruno Lukić. Yeah, I can type it for you. This is the channel. I told you one talk. You speak. Joy Bangla, Joy Bongo Bundu, Joy Sheikh Hasina. Okay. One question. The Messi jersey. How much? 25. Could you do maybe 20? Yeah. Medium? I can try it. Yeah, sure. Ljudi kaj kažete? Je lova? Do you look good? Do you look good? Da kažu, bro, sve si omogućio. Sada mi vrati ove lažne novce, da? Ja vam dao 50, on mi vrati 30 lažnih. Trenutno najgori život. Idemo na jedan od najljepših pogleda. Kiša pada. Još smo se iskockali lijepo. Miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. Taman krenuli prema Central Parku i opet kiša pada. Ne znam kaj da kažem. Kiša lije, ono, neće biti neki preveliki vibe, kaj znam, možda prestane. Jako loš život. Ja imam kišobran, ovi dvojica nose kobanice. Daću vam 3 sekunde da prepoznate koji je ovo hotel. Ako slučajno ne znate, samo kući 2 hotel u kojem je Kevin bio. Prefora. Sad smo ušli u Central Park, ili kako bi Pike rekao... Centar Park. Jel vama nešto smrdi? Da, Stinky ovaj. Ovdje je neko jezerce, ima patki, vjeverica, golubova. Hajdemo vidjeti šta sve nudi. Samo znam da sam ovdje sa Spidermanom haslo. Dve kornjače čiliraju, presmiješno su. Životinje ima fakat puno, a nismo ni u zoološkom. Stinky, je li ovo ovaj most? Od Kevina. Ok, friend je zgooglao, znači to je most gdje je Kevin bio s onom gospođom sa golubovima. Evo ga, dobar je. Zanimljiv je. Ovdje tu iza mene navodno Central Park zoološki. Gle ga. Trump me gleda. A zašto je takav? Je to najbolja stvar u New Yorku? Za sada? Za sada, 5 dana ovdje. Dunkin Donuts nas kerija već zadnje 2 dana. Najbolja stvar ovdje doslovno. Jedan 2 donata. Uvijek uzmem jedan glazed i jedan onda da se počastim. Kakav kombo. Znači svaki dan imaju drugačije donate i svi su većinom dobri. Dosti dobar ovaj. Vjetar u kosi na putu do muzeja Madame... Zaboravim se kako se zove. Tussauds, tak nešto. Idemo gledati voštane figure. U tom muzeju smo bili već u Los Angelesu i Amsterdamu. I eto sad u New Yorku. A idemo vidjeti što oni nude. Evo, Madame Tussauds
Malo jači od Pavla, kaj? Gospod Jimmy Fallon nas pričekao. Karta je kupljena. Karta je koštala $55. Grdo. I vidjela se isplatila. Ok, ovdje je osoba koju hejtam. Šalim se. Ne šalim se. Ja i Miley Cyrus. Bar sam viši. Elton John. Midget od 1,5 m. Šuze. Platforma 38. Ed Sheeran sa svojom gitaricom. Lik da ga vidi. Isti. Jackie Chan. On je cool. Za nju sam mislio da je puno manje, iskreno. Koliki majmun jebote. Luffy. Loki, ne Luffy. Gore ga je ovaj bric. Opa. Kapetan Blatnica. Ali je on fakat ovako visok, ono. Nadam se da ne. Nadam se da ne. Vidiš se koliki je grud. Broj šuze 58. Ko je ljud. Ali doslovno su ga još više smanjili nego je pravi zapravo visok. Mislim da je tak mali. Da i on ne želi snijak kako ga užasno. Čelo ko selo. Uzeli smo karte za Summit, zgradu u kojoj te otpeljaju na 91. kat i onda uživaš u pogledu. Lik, ovo je presmiješna soba, gledaj. Milijun balona, prezabavno. Rektu nos. Višta zgrada, gledaj koliko ima višnjih. Sad smo na zadnjem katu, ovdje se nalazi kafić, imate bar, možete si uzeti piće, ovdje se izlazi van na balkon, sad ću vam pokazati. Ok, izađite van i imate najstrašniji pogled u New Yorku. Ne mogu je ovo. Ako se ne varam, trenutno smo na 93. katu, Isuse Bože. Dobar je vibe, ali nakon nekog vremena mi se počne vrtit. Tako da, kaj se mene tiče, ja sam gotov, ja mogu doma. Opet smo se ustali, idemo opet pokušat pogledat izlazak sunca. Prvi put nismo bili uspješni. Trenutno je 5:30 ujutro. 6 na pola 3. Koliko je? Pa koliko je sad? 5 Ti reci, aj. 5,5. 5,5. 5,5. 5,5. 5 kvara do 8 sedmina. 5:30 ujutro i dalje ima ljudi na cesti. Ne znam jesu to oni od jučer ili ovi od danas. Sunce već lako ne izlazi. Mi malo kasnimo. Hvala ćemo vidjeti. Ali kaj je? Dosta s krive strane nam sunce izlazi. Cijeli plan je bio doći tamo, tu i ovdje gledat sunrise. Kad ono, tam je iza. Pa jebe mu Miša. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Update. A kazno izgleda kao bar se vidi odraz sunca u staklu zgrade. And tight. You say at least it was worth a try.